Yamamo Akwaba. Afi to make an share our Facebook no swam. Near DLFM 106.9. Na yemfa Kasiabono entry Mwankasa emfa ensomum. Yan shakese was yanko PMM. Our sentiment and make a say no. Otitna ni Edema MPP Amayokuno sentiment Metro Ashanti Regional Chairman. Edema New Patriotic Party MPP. Bernard entry boss yakudo friend say. Chairman untime. Ene odesombo ade abogana mampeni. John Dramedi Mahama sene. Wanya tumi se Ghana mampeni. Na ode amanyosem akata nani. Na desha wanom ya dwadifo mudidi o maganem ebo adwuma pesika magana hotono no. Otata wanom eno amanyoko anasa amanyosem tumi so. Chama wuntumi ni se de tudwa emre ne efia dai. Eye wuntumi echiremu se onum de ntia. Ghana mampeni etumi akwakofa national security for mpanifo sem. Wanom enkwankwa chine wanom ankasa ni fia wotimu efrisem. Onim bone a ode oye oman. Chama wuntumi ebisa Ghana mampeni sem. O mampeni John Dramani Mahamei emre no oye Ashanti Regional Chairman no. Sabi obeya soafo ana Ghana di breben ene mpenifo de share ne say nti ene enam so a wakwafa national security for etata no. Chama wuntumi kiremu a Ghana fo nyina monkasa empema yokuruma monso na monkasa firi say Ghana mampeni ba yi ode amanyosem ena kata nani asabi ode tata adwadifo nipa wane munya boni bia e wo man se begu onu manim ase na ode promote ND samanyoko no. Chama wuntumi kiremu say onya boni bia mfante Ghana mampeni nti onim de nti ene ode national security for etata no ode nsem say edo to nsankyerefo anim. Minya Ghana ni bio. Because they say the one we never be president in T. Minya Ghana ni bio. Ghana for Musorio. Ghana for Musorio. And before you know Musorio. And before you know Musorio. I am Munti. I am Mahama. I am the vice president. Me, my dog to Suda. Me, my DCO da. Me, my minister da. I am here. I am chairman in the media. And I want to be campaigning mommy. I'm my campaigning mommy party. And I'm here Juma. What the 13? We are Saba the boom Juma. Mubaye. My talking my Juma. My count mi didi was one me makao to club didi was no se be tia me ma school fees club aye den what I said mo se mo dem won start to makao to so enyina na sabe me sika na be fa me ho ani a woti ye ayo titene edema MPP abayokudo e wasate batemo ne den ed Bernard entry boss yakodo abro na mane se chairman wontumi na ne kwakura mu no ena lawyer ni a ne den ede kwame adom apia chiremu se niam ono ankasa de nani kotua wise hu ne no sabi nyame anim ne kure ni etan o chiremu achema wuntumi bone ba mpa no do ye o mangana ne senti o mampani betumi ama national security for akwa atuo ene akode se sabi obi a wono mokọ o chiremu se sabi ene ade omu hu ne chire se sabi ade je se ne eye wo movie pa no ma hwere nti o modwene ho a wonom enti ase nti sana muntu aga na mampani atuo no ene ye pa no hwere msenko pon ade madwada o de mena wa kwagina mu na emena ka se every se sabi so bi basom na obeye party titinani a emnaba na ma kwaso mampeni be fa na security for akwatata ne sa. What I saw was unpleasant. So many security personnel with AK-47. I don't know if it's AK-47 or whatever, but they were not normal guns. They were guns meant for war, not for an arrest. I think we've gone past this stage. We are in democracy. One to me is not somebody who can hide from the cameras. One to me is not somebody who is going to run away. He has investments in Ghana and he's not going to run away. If you want him anytime, any day, you get him. But the manner and the style they came to arrest him is bad. Very, very bad. The whole house was surrounded by more than 40 to 50 security personnel. What for? In this day and age. What for? The way we handle these issues tells the maturity of the country. We should tell the public that, we should tell the whole world, the global community, that Ghana is a matured state. Why should go and do this? I don't know. If we had that security that can exercise the power of the state in this manner, why are we still struggling to resolve the issue? I have not yet spoken with my clients. The gate is still locked, and I have not yet spoken with him. But unless I get his side of the story, I cannot affirm or deny that he was invited. But at least when we met the head of the team who came here, he was a reasonable person. After some time, he agreed that they are going back, and we have to come to them on Monday. But the manner and the style they had attempted to execute the arrest is my worry. Today is one individual who is part of the citizenry of Ghana. Nobody knows whose turn will be in tomorrow. And if you are going to do this in this manner, we are telling the world that we are not polished. Any a would tell you name at the chairman would to me. Neden at the Kwame Adom Apia.
Yantua kase bone so na Alfred Ababi okumi edi adodo na edi nim no eya denta kumi eya de ende dey di eya operative sobufri eya National Intelligence Bureau for abomode amomon setimi aka no esan se niam a watimi akoka ewo ye social media ne so na nya ade a no kra ba akokra mpo ewom na ya de okọ X enkane eya Twitter ne so ekọ ka eya nsem a na no kra bia enim sanso ana interview bia na oye ewo radio so de fa adesrede krata de komo manpanino enya ade ana no kra bia ewo mu na eya adesrede krata de komo manpanino no hwese ye committee omo ye nhwehwemu ade afa ye chief justice nsem ne ho no omo momodia engu na esanse na obosobo se ne boni bi wo ho no omo ye na kaban beti ase omo momodia no ye nhwehwemu emfanfa wo se ne be yo betimi agu eye committee no na eye kotonim abosom ne de tosu eye dunum ewa mfimpi mienu ene aduonunum na ochirema eye justice eye palma ene adibu eye asiedu sanso na eye Supreme Court Justice Yoni Kulendi ene eye tide so yo na eye council edema eye petitioner Daniel Fowi ebo modin atonsa edidi ye ewa eye Santugu eye restaurant ene wo airport residential area honom na ochirema ya de omukohie mu na ya de amoka asem no eye nsem eda monten so na omobo modin an omoka ho asem ewa eye restaurant on mo susu se nya de a ekoye kra na ye lawyer edema eye Ababi okumi eye adenta kumi ebo modin aka se eye ade omabo ne kokosan so no metwabo ede ama no se nsem okoka ye no enya ade anokra bia ewom. He's been charged a few minutes ago. So they cautioned him and then they charged him. So as far as the processes is concerned, we are almost through with the processes. Because once there is an interrogation and you are cautioned first, and then they press charges against you, then you're almost through. Technically, I'm sure the next should either be in courts or we've put in a bail application. So let's see how it goes. Forced publication in relation to an interview he granted on a traditional media, and then something he posted on his X account, and then a petition he wrote to the president. These three. Forced publication in respect of these three I have mentioned. So obviously once you grant interview in relation to a petition, the petition will also have to be added to it. I'll never wish that for him, Mr. Friday. And if you heard the family in the media earlier on, in the morning, the wife is an expectant mother. You need your husband around. He's a family man. And quite apart from that, he's a young man who obviously not run to anywhere. It's known. He has men of substance to stand as sureties for him. And aside everything, lawyers know that once you are charged with an offense like forced publication, it is not something of grave in nature to warrant you being kept here, except to say that they will tell us they are not done with their investigations. If you are not done with your investigations, we also need our clients out there that you can proceed with your investigations. That is that. That was in respect or in relation to the fact that once he's been cautioned and he's been charged, the next is the superior there will Eniya uti ye eye Clement Opoku Jemfio na ye lawyer edema Alfred Abebio eye kumi a edin adodo na de frɛ no eye adenta kumi. Yanto akase bonse ko pie mu ewa pie mantem na ye kwa ko pie mu ewa kwa bibrem. Na adankro no hene ewa kede eno wa kwa bibrem mensenem ewa pie mantem. Osabare ma sapon kumankuma otosum yenu ede adesre ede atoga na mampani. John Dramani Mahama nimse ono ena ye commander in chief of the Ghana Armed Forces. Ne senti Ghana mampani uwo tumi a esene tumi nyina wo mayimu nti. For na festival na galamse no eso entumi entwam. Na nakasayem ana wo kiremu sem. Kwanya galamse ede ade hyemo kwa bibrem ne apiemente mefa so no. So mampani amfa ne nansi fom na wa mbra pa de bedu baabi no. Ebeji nsemu kura kiremu se Ghana mampani wo tumi se obetumi atu anamon aboa na wabɔ nsase akwaye ene japade ho ban se obetena se nhwe han na nipa bi adufuru penti wono ma se o man Ghana ejapade osabra masapon kumankuma otoso mienu kasa mu ene wo kirem sem ukopiem wakwa bi brem mansini mu aye galamsei agentena ha eye river eye brem asubonten enipa bi etufum agudie wo mu a wonom ase ne nyina da asasatama adehye bi sikua ne nyina da sei asubonten na ase ye wonom atena nyina tete apansama ne nyina da enipa bi adufuru epenkwam adankro na hene ese yanka nkyere Ghana mampani se enmanim yadam mining concessions ahodo a obani ma nipa bi momkotufum agudie ho no mo no ebe yanka mampani onyai efisese de nipa no ese wode mo sase no asem wede epantoma osaba makuma nkoma otoso mienu ekirim sem
Ghana man penny so the money concession be ben pay o made na ahemfo no mra mu bi se betimi ya bona ahemfo de o mani didi nipa mutu galamse ne che beboa na hu se nipa wei tumi ade ama no otufuma gudi kwati kwan so na ahemfo na kasem se beboa na fuma gudi nipa bi tu e okwa bibere mo se o mo sase no eto etumete na de nsem sei eto yensem hwe ni kontinu kofi obo anim Mr. Mampeni, ne ekoso wo mikrom, me ka se nhame ameboa. Enti mesre no bebre. Okwampa bia obefa so aboa ama galanse no se nyai kra ebesusuo no. Mesre wona tumi nyina ye ne dia. Wo se concession me ma biewu a. Afeni ehu se obi ntumi mfa krata mfi baby ma. Ana se wo de ma concession so a o ma nananum emra mu bi. Na se de galamse no emene yen enti kwampa bia aban ebehwe na waye no onye ma ahoto emra na afi enye galamse bio ebeye bia adwuma on pa kon ye no obenya obi amonita no ama bibia akoso enu achi na nana ese adesre eka Ghana mampeni sem yanka ntro mampeni se obeka ya emfimpi mienu ene edu 2010 nim emno mampeni dada wanya ne ba bi ko Omampeni Ata Evans Mers Ofelpeni Kweja when baby go kopie mu ewo eye brem eye subontinim emra ensuo to ya na ndamfo agudie bia nipa bi nam koti kwanso etu a ensuo yiriye edefa ade hye mo mpotem ho no nyina da ema nipa bi ehwere mo nkwama japade ndodo na esanse ni senti o ka kire Ghana mampeni se emna mampeni dada wanya ne ba bi ko atamlis be pie mu no subonta wotena so na nya asim kuma na ehu papa na ha adwenyi pa ni senti Ghana mampene wo maden na sore kekam gina wonanse bema sore waka na galamse bi fa ho pa free se ko piem akwa be ni potem a se de galamse ni di o mabro no atete pam o sabe makuma nkuma otosumienu e de kokobo e de ama Ghana mampene se enmanim yada se galamse no se o man sore preko pe entu ade hye na se ma je se sa galamse tu antwa susu ade bono bebro man no ebedu baabi no ebeje nsem kura ya miwa na me de famoso asre o mampene ene se empanyin se ne wahu enhu bio ne o waka no nso esro sonson mani bra nyina galamse bra so ena 2010 kro ya 2010 enso be yifa me kro yi ma mampani atamos sabre no o the lifeboat ena beto me krom ha o twa eya o pese okokeda je se o tran lifeboat mu etwa enso no yifa yen and se say ayi de ne ekoso no se nyame amwa yen ama aban wantwane ne ambehwe yen ne ebeba no ebebro ne a yehu epenso mamanfo bejina mene mamanfo anamu asraban no se ne yehu no a etwam no yempese bi hu sabiu nti yempai bo ne se aban ebeboa na sa eyiafie wa mayen eni a wuti ye aya dankro no hene ono wo kede e wo kwa bibrem mensinnem ne den ede osabarema sapon kumankuma otoso emienum ne kwakra mu no ena openipo no ena da eye kwa bibre municipal seminar no ye Emmanuel Kofinti ona ye MCE obonani obomoden ene municipal security council kopie mu e wo bia hodo ani pa bi etufu magudie essence ase no e wo jese ne eye river eye brem potem ho no ma enya sem kuma fatawani sabe ensa okakere na kopie mu a wo ma ase ho no mu nyina pasam nya sem kuma okwa na ochirem se da bi odi ekozo nyamanim ne kure ni enye kwa ne senti ade hia mutu galam se momade asansa so ba kata so sebe beboa na asase no esmeje ne naso sebe ye echina bi ne disikua etumi akonkane MC echirem se odokokobo e de ma ade hia mu nam kotikwan so tufu magude so munjan titiriw ene GCD company limited mu tufu magude no munjan efrisem o man kata asase so mambo so mba kope obepa wo munyina fira asase sebe Ghana mampani yi ni so mebo ban no mo na mpuntu nkoso am yi ni se omra na ejapade ensei onpote wode semsei eto nsantwrefo anim na say illegal mining for no tie say me 4 years ne bes no kade ana kwabi blom no eso betekra illegal mining no ibijai isan say the task force for ebe boma ayeguma na me task force for no kweko wani kwa mi ameko bi sina be ya supervision no ebe adwuma ni apamo efri ho no wo hwe se na ya hase mutie no ngo da adwuma no an ye den ye unkonko tunsuom unko reserve and I mean it uko nso no mu a meme achew ne ye chew nso a e do be kokot because bremu ye nso a ye nyina ne ye wa se ona ne ye se no say you cannot drink it is ya he amo a emfa yidi ema nti no so ayade a ye behe na ye beye ti enyuma de ye bebre ho no ma Mr. Assembly members no ebeboa
ne staff no so ebeboa na yetumi aye na yate municipality no. Ani a woti ye eye municipal chief executive ede makwa bibrem municipal assembly ni den ede onimnyamfo Emmanuel Kofi nti ena wote nenkan. Yantoa kasebo ne so na sane be ya hoban bo ho nsembetimi akoso ewo ye kwan so nti na ye municipal chief executive edema eye wejagbare eye honorable Felix Lamte edi eye namsufu anim ebo modern akoye tetegu junction edi afa kwan a eye tememfo no etwa kwan nim ewo ho no mesan sa de nti ana food bridge wo ho no na muntimi emfa food bridge ne so fe ntwa kwan nim na main road na no mo bo modern aye so mo befa so sane be yo betwa kwan na ochemu se da bi ebasa entwa ye nto bomodian ne aye ahoban bo adwumaku ahohoro no ebomodian akọ no mkọkyerɛkyerɛ yetememufo no kwan a omefa so betimi etwa kwan me sanse so ufa main road ne so a akwanhia betimi asi emfa mra kwan so san so ana wode won kwa eto asanie mu san so na ye honorable bright eye adabra ene eye members e de ma unit committee ni bi so eka ne ho ebomodian akọ ekọkyerɛkyerɛ yetememufo no kwan o befa so eyusu eye food bridge ne sane be yo monkofa main road ne so na entimi enkumu ana se emma omonhwere omokra na omobomodian so e de kokobo e de ma ye okada riders ne eye kwan no ho no mo park eye moto no mo momode no munje sanse eno nam so amakan ene tememufo no enya kwan entimi entwemu yie into no mo de eye city guard for eba akogina eye junction honom sane ebe ya obi biara obe na agye so be fa main road ne so di atwa kwan nim no o metimi atwe na so san so no mo be ye mra wa wunim na bebu mra ne so no eyade a mra ne so ne wu ebedi ne ye pa san so no me campaign no ma cheche mo kwan ye wo so mo fa eye ekwan ne so ani fruit bridge ne se ne be ya akwanhia so no entimi ensi na bra mo ne nsemchofo etwetwe komo na eye honorable Lamtedi tudwa na ochemu se nya mra no mbehye no ana hu hia wom na emom eye nipa ne nkwa no ana hia wom ya timemufo movie entry in the emphasis akoye ohawama no because mo fa bridge ni so mo twa kwan no de bia da na ka so ye de e bomb for nipa kwan so ehia na nipa so ye de titi ku na se ye na de timemufo no ye wisa enchi bia na de yasi na be shi ti ne ye ba se ye ne timemufo bi din ko mo ya se mo se de mo si bridge no instead say mo twa kwan no a e be ma de onye bi esi a enkoye obi ade e ba ye so at least mo comply the better security services na say you sure say you better police as you better immigration force you better not do force so mo nyina mo bebo you better other security institutions so mo kan wa mo ba ha no we you better mo nyina as so mo bebo yen abaye tu aye adewi ye fa si ya you better akoso aye den aye because nipa de maybe ye ne ba ko mbeka say so mo ba mo mebium enti ye ka chu bia say obugo o tetegu on kwa hu ya yen enti so o pese o ko tetegu side na o fi obugo na pese o ko tetegu side na ye sra na dey fa bridge so o fi tetegu side na so na dey o pese o ko ka so ana ko obugo ana be bia en na kwa dey no wa fa bridge so na dey o di aba sa side na wa ko na wa side aba eni ya uti ye eye honorable Felix Lampton na ye municipal chief executive edema wejagbare yanto akase bone so na ye mo emfanwura mum ewo metro mass transit MTT MMT4 aso ye na Ghana for beka ye kase metro mass adwumaku no mbo moden ebo moden pa ede ni patukwan wo manga na mu a na yade ye konkane omampanin dada John Ajekumukufo akofa ba oman mu a na e konkane ye pam na mpanifo kirem se ne buses ndodo na ba ya pem na ne nyina da asese okurum ha no mu a wonum dwumadi omu die no ne man konkane ye mfa mo no kram eni panifo atena se adwuwa hu se sebe ehu behia se obenya buses ne fufuru ntiene omukwa akofa buses ne mo no kyeanwa enka nsuo papa bi baako ba ya pem omu kirem afa di kan mu hwe ani mu sem wonum nsa betimi ka buses no ahanum na bebo 500 buses na tumi abom akwane badie hu sense mo Ghana mu no ne matumi akonkan ade ama honom no panipo no ye managing director ade ma metro mass adwumakuo no ne den ade onimnyamfo eye Caesar kale elkasa na wo kirem sem wo hwe adwumadi a wonom die na ekonkan na so dan sen buses no do na sani senti emra kopie mu ewo Cape Coast metro mass company no emra na wonom adwuma yefo din kon na wo kirem sem ode ne ho ba be kire wonom ne mpanifo do ba bu adwuma ye pa na o kire mu a metro mass adwuma ku mu be ye de papa efri sem omo ne chepa gu akwan ba sesen fufura e ba ne de nyamenum ne kure ni e pantoma o kire mu omo de express e ba wonom de metro cargo
wɔn de highland one so ɛba ɛna afei so air condition buses a wɔn de ba no emu ɔde sa no manam every sɛ na Ghana for two kwas any supermarket aka ho madwumadie no akɔnka na mu kyɛm sɛ buses wɔn de foforɔ bɛba no ne bɛyɛ mini buses ɛno no obi pɛ sɛ ɔhan bus ɛde tu kwan bɛtumi akɔ han bi na bɔma metro mass adwumakuo no ɛyɛ sika de agum bɔtɔm ɔpɛn de nsɛm sei ɛto nsɛntwerɛfo anim. Plans are far advanced to ensure that at least by the end of the year we will have no less than 500 buses. The important one and the very, very sweet one is that we are now going to operate various sections of. We are going to have Metro Express Division. We are going to have Metro Cargo Division. We are going to have Metro Hiring Division. So these three departments will be set up to ensure that at least if we look at this place, a very vast place, empty. Many of the buses, as I can see, are not on road. This time we're not going to bring traditional buses. We are going to bring buses that are commensurate with the current trend of transport system. That's why I've mentioned to you that we'll be establishing Metro Express, which means that we'll be bringing smaller cars. We will bring smaller buses of maybe 20-seater. We maybe have 15-seater. Please, can we listen? Apart from that, we want to be bringing luxury buses too, because Ghanaians today, the taste of Ghanaians in respect of transport is changing. So we will also have luxurious buses. What we are saying is that all our buses at least should be air conditioned. Nia wuti openi po no ene acting managing director at the Metro Mass adwumakuo no ne den at the Caesar Kali ena wote ne kan. Yanto akase bon so Ghana for bekayam. Ghana Private Road Transport Union ye twanitia e kan say GP aletu mpanifo ade batuja na watwi mu echire mu sem. Ena Ghana city enya hode agya ne naso. Ne senti nyoma nyina bo okofom ti ebe ya hyenkafo mo ye adwuma etwitrotro. Masa bedi nipa kwa adwuma so ede ba fie no wanom ente ehyentade bo no so ohamu chichemu edu endum na nse wona Ghana hyenkafo bi ene passengers ni bia kase echirem se titiri ni passengers no wanom chirem se mpanifo na aka on senti on besere se GP atu mpanifo momode fa mo nansi fo na drivers am wanom emfa ebonte so anya adwuma no monche omo frisa sabe wo ka kire passenger ni se on call report hyenkani mfa ma police fo a enya adwuma ho hebeda na twade bonti monkata mo fa mo nan fancy form na monka ncha hyenkafo na monte bo no so ahyenkafo no bi so aka se echirem se yanka nkyere Ghana mpani for titiriw ena wom tonton spare part na motete so ene ka battery ne boa ye den okosiesie wo ka ne boa ye den bibia boa kosoro ene de monka ho asem mu kyem se ne motete so ne ba ne sa be boa pa ebinim so aka se ekyirem se o mate ase o mbete so nse de tie bia ne kopon ya adoma ekina esesade no bo no wo mbete so na nipa de hye bi ene de yakasa batwetwe nkomo no de nsem sei etu dwa RTU for amya mpanyifo no omno se om make sure say directions na omadaba no drivers no be follow up because some mum make sure say drivers no be follow up o say yeah bus e be faka ne drivers no ni mate for no ntokani kasa and this 15% na omo kanon omo na say make sure say driver bia o under DPRT na o yedwuma under DPRT no ombeti sa fe no so amaye na yeso ye wan hin ha ye o ye nyina yeti asem no yende say loro fe na den abafem me ye kedwuma me driver ni na spare parts na yeto aboso kan no so mo so mo masa ho spare parts na den abafem say enye fuel no ko na drive on se be kafa che de ye yusu ntini se omo say fuel no mate no so mate fesu a san papa na mo spare parts no so yeto no o aboso kan no omo hwe ye tie battery ena mo no ne man tikiti be ahia ye ka fuel no na yeto ide maintain car no omo hwe no mo so mo teso man kweki na asa na tibia ne du ho a yen so de den ayadwuma driver for no bi mbetisi be bi mutisi but I hope to see say mbetisi so because bi mu ye controversial mutumi twi ensem pi Ani a woti ye aya passenger for any ahyankafo binom akwesem ena wati we nyina wotine mo madwentani tew na so fa na me so fa no entoa eswem na we efiri plaka na wokire mu sem Ghana maintain da so honom ene coast of adwuma nyina godum so ne ha Ghana for we nsufiri kofi palma na wokire mu sem farmers ni deserve better pa koko no abantum ye ndi ye ka sebo na testing ni mo de sa no manam na endam eye jezeni agrobo bikuma apa honom na kofi parliament ehwe kasebo de free we nso hansi do no chim say good evening Adwoa Agyei Sikapa ne Sammy bi oda ya sepa na dwumade aye bo hwe live
Eddie Free Atomic Hotel dance man yada senior we nsu free odo item na ochene so ohwe kasebo no live Eddie Free eye prisi eye Indomie joint Ashaman Lebanon yada senior we nsu free we chada fa na ochire mi say Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na Adwoa Agyei Sikapa kasebo ne mo emu de pasa no man na mo hwe ne live Eddie Free DJ Ghanaan feed ni so gbetire station ho na Ghana de hye nyina ehwe kasebo no Eddie Free we nsu free na Kwame Opals ko Newman ochire mi say ohwe live Eddie Free Sawam Total Filling Station ochire mi say Ghana man penin nya say Otai Chief Justice if make say no dum so ne ha adwen Ghana nyuma nyine bo man penin na hu hia ye bibi fafa ho ne ja say Otai Chief Justice no we nsu free comfort Martin wo chire mi say good evening Sammy B na Adwoa Agyei Sikapa se ka se bona ye taste yanka sa ohwe live Eddie Free Ashaman Gbetre US yada se pa ho fedua Ghana ne ye ba on chance maka kra kai bone tew na yenko yanim ukopie mu atetegu omu chire mi say football ja ho no mo nipa mfa so na se be kwanti po na mofa enaka ekunkukukwom ti MCE Felix Lamte chire mu say one bet on the family akomamra ene wadi fe sabe empenifo ye fro be chire ye mfa so na be fa kwanti po na ka board a kwabrane sabe die ntina say oyesa 0534050199 0593406565 oba boni tew ye bra na so na ye nkona Apakan jit be fa na kwunwa hello majo Sammy B Sakwada tema committee 11 champion me ntiu Majo, as I say, Obia 15 bridge, Obia 15 bridge, no be fine channel. Omuchina, Omunini, Omunfan, and Family. Better, no. Yamisha P. Hello, Majo. Yeah, no, Sammy. Fona Nana. Debut, Tommy, a bridge and come a champion, maintain with the senior. Madam was me bomb basso. I joined you. The American is Ghana for Saudi and Akaya for because we are Madina D. So, Omon Famu, Omon Faso, Omon Nam traffic light. I saw Guinea cry no more crossing. Ain't he so be for Monchana? Yes, many the MC, you know. Many are dream. Okay. Yeah, that's a bit of me. I mentioned once on your mentor, Majo. Facha me pass went to me and you know so bet me abo e dia wura mu 0534050199 and 0593406565 Fort Bridges ahodo one pedifo aye se nipa fa so mo fa kwantipo na ka bo wo no mo no Ghana ne wo se ho sen Majo. Hello, good evening. Senior wudi ma bia kasa free. Ba se frame Sedu me kasa free tema. Mr. Sedu ma yenti wa numre. Mbacho Saudi and the family driver me run from Tema to Kaswa. Na se udu teteku junction na se wo hwe kwan wo se omo ye food bridge ni wie no oma ye aspa so fragu kwan no so nti wo free weja junction traffic light na so ma wona kwan da wani mu a aye highway na wona so se nipa across obo so kada tu no across so na food bridge ni so ma ye no kada betima aforo so ratane na nipa betima aforo so nti Ghana for there pa na ye how asemo wo driver wo de born pe wanya asem What the car driver the car boni pana when you say me that time never say nipa na the car but yen ka say nipa na wan food bridge ni tie mera bi kura yen come out driver it is that dey Ghana for am show okay so who feel you are for respect my food bridge yo wonti ne ye nti bombo dey say ba bia say dey tintinti bia no ko say wa say na come from my okay na mo moye drivers no na ya mo dey to asai mo do me da se pa se na nyame nchira opi Majo wudi ne ba bia kasa free Mama Omanjo Mama 30 seconds mayenko Papa, Monsanya so ni panampe. Omoma mrani. Okay. If the food bridge ain't mean that one. I be called that se ni temu o lori kwaso. Na se ka ko bo we. Asemo. Bridge kwano no. E jadi fonu so ma jefa. Sisi aga na ankasa ye dai. Ye dai. E asempa. Tinya juma. Okay. Bye bye. Me so me da se pa Mama Obanjo nya me chira opi kasebo no ye de asi. Madam Fuisi wompene. Majo. Isini ya udini mabia kasa free. Champion 30 seconds my yentio. The woman say your back of the nipa bill to. If you uta kwanuma 2000. Then publish some people new campaign or nunca or the city nunca. But yes sir, Mate. What I say? Ya menchira opi wonso ya menchira bebre senior. Kasi abono ye de si enam brenti momfancha ya party afrefo no gusu afre nanso nya de a ye betumi afabio emu se mufo ne ya maze mebere ntwe ne se mu edema yen DJ Omalo de ekopie mu e wo Facebook no eso
DJ Zigibi a senior technician on duty on the teaching for the fruba ede ema ye akenkan for ye sen kumya besuma ni me hwene tia sentemo no edi ameje so etakwade kwabdekrum twabe wede hyekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene ehunsuo mpone mene Adwoa Agyei Sikapa ye kono hwan na eba Apakan G ode de na eba sports DL Power Sports emu ade ejawo dead eba mu nyina mu eni tia adehye Midindi Angela Abna Sabia Cosco Risk PSV Modern Basic 4 Mitie Apakanji 8 Apakanji 8 aya number 1 until BNC and Midama Power Sports. Emu ade ejawo dead. DL Power Sports. Emu ade ejawo dead. Fiadagbe wotro ya melegbedura no vinyo fogboto fio witro ya cha gamagbado megba no in Freestyle Friday Sports ye metwogbono mede kukuno wotro ya la yo madena grona madena mesiame netwo yime radio adare deal 106.9 anyami ganjo bi tuobele bo no ko ye Facebook e YouTube bekene menga bo hefia no yo beshe watashe ku wake Freestyle Friday Sports niba menkwa bo fai ni ochemoku ni mokwakemoko ni mofiamake radio afo deal 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Friday evening, we are back on your radio. We are bringing you Freestyle Friday Sports. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that Freestyle Friday Sports is airborne live on DL 106.9. Buzia, mamenyina we suname ma adwon ema wakwaba. Baby bia wo enanwumre mrewedu se enefia da nwumre yetena se na otwe no agudie mu nsama wodo a etwetwa gu nyina no akese ne wom no na yesisu edemawo na yewie nso a yema okwan na obekire wadwen ede efan we ene ya tuni din Freestyle Friday nefia da nwumre yede eba beso nti baby bia obia yema adwon ema wakwaba ne yentena na yemfa Freestyle Friday no emfa mbeso hyene nso fama me se efiti juada besi nefiada ensama yede besomo no eno na yeyimu akese ne wom ne yade atudwa na yamakwan no wafre na wakire wadwe nti ne enche bia mebobo nsam no so ewie a mo etiefo ne ahwefo no meba mo nche ne ma beje mo adwenkire numbers a enche bia mede ba befa course no eye 0534 050199 ena 0593 406565 enche bia meba mo nche na efiti juada besi nefiada agudie mu nsam atwagu no onso no wadwenkira wo no na ode atudwa na ebusia ene nsam agu yampron so a yesanso ekofa na yakaka ya ho efiti juada no esisi ya no ene se obeka ya Women's Football Festival no etumi ekoso dano kwesiada ewo University of Ghana Stadium ewo Legom na otwi ehwo de yedi won komopi na area chin Faith Ladies Jodina Ladies 2-1 Agyei FA Cup no edi esi na so eno Faith Ladies nkomo ena mebo ari a kire no ena afenso Police Ladies ampemda kwa ladies kamienu a omo entuma ntinti no ka say Police Ladies ena agye emane leg na omo kwakogina Ghana nem ewa Africa ena afenso no the 5th edition of the KGF Foundation Interregional Under-17 Coast Championship no ye lanche ewon kran ha ket echirima we no ye develop grassroots sports no ebe man kwala na nya kwanya siakan
enu echi nso no ebeboa ma coaches ya tete omo referees ya tete omo ntino oguso a grassroots football no ene grassroots sports no oye niye ena enu echi nso no na otwe ene be official after say nations fc ehye bobo kwa efe Legon Cities eka pole and 9 emomo timu ba kono bobo kwa efe Legon Cities eko relegation officially ewo Ghana Premier League. The question will be a say enye Legon Cities we no mo ba league numa no mo bus enya sam ketwa omo bus stadium abebobo a Jeep Range Rovers ne ade na edi omanim. This is a team no to me the Shatawale num ni ade nyina eba park so eden no ma ya anko ya mfa mo ma ndey Oma ko relegation omo kasama for aye friend Kwame Dwuma Agimandra ye bo ne ochirema o se omo ba na omo ye omo adwen so omo de nkola ne beye bebre na omo de mpenefo kakra kan na omo de abo eno na ase amoa omo atumi akọ relegation. So question am be say eden na nko ya mfama Legon Cities a omo ko relegation na Kumasi Asante Kotoko na otwen so wote ya mpenefo ahudu opi kasa including Safu Jemfisa beya pe adwuma coach e friend Karim Zito bone de ehun hia sa ombeka se omo kope coach biaba na maso akuradu na Samuel eye buadu na hwanwan omo ma Karim Zito na entoa adwuma ne so ususu se Karim Zito ntoa adwuma ne so ana obifu from rani nyina no ye di won komo enche bia me ba mo nchen na mabeje mo adwen kire ewo ensem yi ho na yemfa seda kese Enfama adwumaku a ye from Lumba Super abadwama nso a ebusuan ye nso emote kama emu odenti wonom na ekọ onipaduam a ebeboa na bibia ye kama nti ba bibia wo na anwumre a wutie me open so obenom na ebema wo obo atoyem na obo adwo eno na ye kana bodwo nso ne dia eno ani Lumba Super ye wono bottle ene ne sachet enkran ha bibia obenya bi ato Madam Abanyameche o danceman ene ne mpatem obetumi ehunu wa Pietus Lane Oben Lumba Sport on 0557 349 401 Ena Ofanko Mama Vic Akache or Sport M Washington Bay 0500 680 783 Ebusia Urem ewo DLFM Yakache Ewon Kran Gbogbo Junction Yane Wisconsin International University no ena edi animhwe Yakache nso no ope Lumba Spani bi ato a obenya se e bottle ne sache obenya ope ne dodo ato ana ope se obisa asembi ewo Lumba Super one friend number si 0555 no abo 5 miensa 274757 ana 0577 475343 ebusia Lumba Super down na yedin samne ba seda kase enkoma kwame efum ota ekire yedin samne ba DJ Omarion abafu ntintan kese ne so Facebook YouTube odiyen atwo mi amede ensamno eba na din ameje so no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed king na nsuo ni ntino Bismarck adu say nsuo na kana hye ba bi wantuma mbedu enti ne mre ni nyina yede ma nyatiefo enti momra ne yendi nkomo Kumasi Asante Kotoko na otwen wote Safu Jemfi no nka omosi coach Karim Zito entena na coach Karim Zito no entena ana dabi onya ne technical director na Kotoko new coach Embra Legon Cities eco relegation etima no de Shatawale no mni ade nyina ba stadium all of a sudden team you call relegation ani ayete ene se omoton ususu se dan na Legon Cities anye ni yande amomo call relegation na afenso no Keto Krekus omo bae ma football no oma ye adwuma eso aba enande omo tia obia abo ma ba so se na working women's football festival na course no enyama akoye one ket ye adwuma ya adwene se oma ye adwuma ma football na fan ntoma pa efra na ni nyina no obetumi aba na wabe kire wadwen e de afon ene na working agudie mu nsema ye kan o DLFM a wote ye no ni a opese wo kire wadwen fon bia no obetumi a kire wadwen e de afon 0534 050199 and 0593 406565 0593 406565 numbers me no emu bia obefre bia no ye befa ona tew onso no wode wadwen kire aba na bibia aye kama enso so ewo honom. Don't forget sa amanone nso no games eguso a ekoso ewo ho na menyame ofre food kan memfa na mpache wudi ni bia akasafi. Hello. Yes sir, good evening. Mpacha otemenka. Okay, udi ni bia akasafi. La Paz. Okay, bra Kwadwo mpacha enti o. You say
Karim Zito then for 12 months and carry 5. Karim Zito no on. Yeah. Oh, okay. Okay. Yeah, it's really next match. Yeah, it's match leg, you know. And I ebet me Adwoa Agyei Sikapa leg no. Perfect. It's on one time so the number when come back my Matthias here. But Apakan. Bra penny. Me talk about la past market. That one me talk to an share. Mate. Oh, new market. Mate. Ya beba, why? Mate. Veda se pa nyame nsha. Enti ono so ne die no no. Obetumi aba 0534 050199 and 0593 406565 oba ye betumi afa na won so de wodi aba kotokofo no omo se Karim Zito ento adwuma no so oni omo ya adwen Lagos cities eco relegation team ano de shatawale num ne ade nyina aba omo ko efutuo be na wo de ma om pache odi ni bia akasa fi Midin na bomo mommy mpache akasa free pache makasa fi ashi okay mama mpache yenti we pache Apakan mama nka bo la se mo me so ma tiawo oh o ne kwa mo ka so be sra mo ho amba mi fufu aye meka mama ya beba yo mo ba no to mi huai mpache yo mama ya men ka mo amen mama on so ne nyament na ya da se mommy dia no yamfa be baku bi encounter yamfa ma no ne nto aso mfa ma pache odi ni bia akasa fi oh Apakan bra penny oh what me da se me ya da oti men so me feel brutal odi me so che one corner oh fine that Lagos City for there me the we are omo ye omo no ma fa no na me nim se ba o me from beko because me so ma se omo no ma bia omo ye ho adenti because all the energy amodi play na no mo dey call relegation adenti okay and no ma sa ba bi okay mate yanso yeda se oba nyame enka ho emfama last caller nimra na yemfa NC 0534050199 and 0593 406565 last caller ne ba na yediesi na ukopiem ewa mononi ananwumre games ebetumi atodwa na was Spanish La Liga no ebo nonson a boboku a ye fe ne Real Betis omone Valencia edi ebeboni enso ewo honom na eno ye La Liga na La Liga ni ye wia ne sa omo last round of games no na omo bo 7 p.m. Real Betis ene Valencia edi ebeboni na Italian siano emu ayiri brutal why na Agyei League no and Napoli and Inter Milan me no kasi yesi akane sima enum simultaneously and omu nyina bo game no Como enhye Inter Milan enhye na Napoli enhye Kagrai enhye na enanwumre it's either Inter Milan and Napoli bako Agyei League ewo Italy ochina no pa yeba ne yakwa kopie bia ne yede wonsam ede ba besomo opiem ewo Manchester United akachia omo wo Portugal abrantie bi ye friend Bruno Fernandes ono no ye captain na reporter says ye tofem echima Saudi Arabia for ne o ma FIFA no bobo kwa ye from Ahila omo Saudi Arabia no ayo ma dwen say Samaway ombefa Bruno Fernandes edi na fi Man U na o ma ye ready say omo betua no afibia 200 million euros we are seeing ankasa na brabo ne bi bejebi 200 million euros ena Ahila for na yo ma dwen so omo de bema Bruno Fernandes aska we o de bagana na osesa abrosan ba ko betuma ye ne ma sa sika no ena boboku a ye fe na Ahila yo ma dwen so omo de bema Bruno Fernandes so obekọ anon ko ne de afi na nkomotwetwe no ahyase na Liverpool akache no omani abrese Germany for wa brantie bi ye fe ne from vet na se ye kase obi ni mbobo a onimbobo brutal onimbobo o Bayer Leverkusen ni ametene se nkomotwetwe na du akire na Liverpool fa from vet edi na fi Bayer Leverkusen na wa bebo edi amaboboku a ye fe Liverpool betua 100 million pounds add-ons ni ade nyina obe sign a 6 years contract until June 2031
ɛna from vet eba be sina kan ɛde ama Liverpool na from vet aka che Bayern Munich for say we de obeba England na wa bebo ɛde ama boboku a ye fen Liverpool nti ne akeka kwan de from vet ɛbeba boboku a ye fen Liverpool a ye de ehonsam so etumi ɛde aso na Real Madrid for the statement aba bonten say nyame yadom ochina omu game no omu bo no omu bema Carlo Ancelotti omu manager omu bema ne farewell no omu de eja ne kwan na wako akotoa na adwuma ne so ewo Brazil nti ochina farewell ceremony of Carlo Ancelotti ebekoso ewo team a ye friend Real Madrid akachia ye de ehonsam edema yem fancy nyame yadom a ochina ye ba ni akemu bia no ye de eba besoma wo dwumadi so na me kwe de memfa birthday we and sorry so na ye fro darling boy obrimpon o awoshi na ene wawoda if you wo auntie Anita or say obrimpon or we show happy special birthday nyame nshira wanya okese na onto nkwandem na obrimpon nia odebas asese no untumi mfofele na bibia enkoye emfama sanso na ye fro Khadija Kugbaja Haruna yes mia minua Raman Kugbaja ne sister eno Raman Kugbaja ye a colleague sports journalist or say enewa wodantino from ono Raman Aisha ni ebusuafo ni nyina moda no nyina almost say omo we show Khadija Kugbaja Haruna omo we show happy special birthday o Canada Montreal ho na wo inti Khadija Kugbaja Haruna awo Montreal Canada happy special birthday enko emfama na ne krakra no fati wo koforidua efiduase ene wawoda efi Kissy Prince mia minua Kissy Prince o se fati ne wawoda yenwe show happy special birthday nyame nshraw no ye okese ne ania opebia no onsa enka ebusia ye di asi ye ko mamenda kwa me afumase okan ye ho ema ye de nsem no ede bae ena afenso DJ Omarion ede yen eko Facebook ene YouTube ema wonya bi ehweye menso amede nsem no ebesom no edin ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan the Blessed King na yesore so na zigibi ede awoso no ababeto aso ede amao na yenko na yenko num Lumba super yenum Lumba super wia na zigibi ede awoso no ede ababeto aso de amao nyame adom kira no pa nonkron 9 am ekosi 12 noon yenhia na yemfa DL Power Sports no embesom yakra obibia zigibi take over with awoso yekonum Lumba super aba Hey, Kwame, ade wakabomu ana iso awo no mwa ha wanisa.